Okay, summary test chapter planning and development ki second last topic, that is major outcomes kana chiyarera. Now major outcomes kya zo thanda shingi gire consequences result lagiyara. Tadi khari ge result ke shigila na ani maji gi dinge la ani topic 5 year planning kana chiyimba che so 5 year planning gi outcomes khari khari yara west di kana ke shigir. Ta maji gi outcome di shu 5 year planning di successful che mare. Ta maji gi 5 year planning kana pena ta maji khari successful che mare pena maji 5 year planning di nanglo la ta focus agriculture yarge ta la focus chiri industries yarge ta la focus chiri ta kana shi land reform kind of focus chira ta agriculture yarge ta la land reform chibodi hang sang kejmu ju sorore kai sinanyama dewalata yungi chil hang sang mangbu yu ani kyaga nanglo population mangchi ji ani farmers chi tigi hang sang to wi dizambala ani kyaga leaders ji khari sorela na land reform chedi kejmu reshas rough di chi sare chela rangje ra sawi chela che sanga ani land reform nanglo ngaji ki topic khala na zamindari system di me wase abolition of zamindari system to zamindari system na kya mangji khingi gire zamindari means land owners tanyama kyaga rangje mara khongla inji gingau di zambala ani mi khashela hang sang gi land chembu yore khashela ni land che yo mare ta land mengi tinjugi khachore land yengi tsulani kunjugi ta laga chi shinga tapkale shu jabine kunjulo profit che me che profit kangza land owners tinjugi chigirta nyama inchi shungwo le yidi sambala land owners tinjula hang sang wang chembu yore land owners tinjula saja chembu penjo yabu yidi ani mixe kunjugi british rule di kunjugi kheling ge na an kunjulo mixe gi ni king lania prince lania dinde gi title thokkyore pena ngazu princely state khazanyama chapter thambo tela jangimba princely state le disambala khashe chi khande mangchi khande lana zamindari yimbe gala an khunji gi british kaji supremacy de accept chi khunju lani prince lan title dinde thokkyore ra o dinde chize ta nyama tarangje mara khona dinde gi ta zamindari system pe mangbu yore pe shukchbu yore ta tenant sinjula ani la shu chi khunju singba tinju gi patkale main khunju gap yini khurang keeping che ragyo mari keeping kanza profit kanza ani land owners ki khitu de zambala to di mangaji tool ha de yor che sanga ta di rangje ra chaw yi jena migi chi kalana kya shungi zamindari system di lewased daga nashin you the consolidation of land here means rearrangement of the fragmented land like the land khashe thumbu like chajo dira o tige kangza ani shungi consolidate chije ti phije yejo suje ani digi ani infrastructure yarge to gyore ra digi ani saja tinjule khunjigi ta khanda tendo ke da khande agriculture production la khibe mangare o di chedo jaga shungi consolidation of land, that is to consolidate the fragmented land. Dige che chashitangire devanashi sumbati land sealing measures. Land sealing means the ngen shuswa khashe la land yungi chel hangsa land property chembu land chembu res ro ma upe res che tang jaga shungi law se ro and the limit se ani michik la ani land dil manga nya chu mes ni limit se and dil manga nya ge na an sajal hama kangza shungi jaga rang je ra sani jaga shungi ani sajadi lingi ro Taganashi security to the tenants. The tenants lana andang issues wa farmers mangmuchi ani khonzu farmers imbe kangla ani ine khonzu la saja yumar saja midu ani khunzugi zamindari land owners and land ya digir dewa laga chor del laga chidu khunzugi laga shu yo hamsa mangmuchi laga chile pe khonzu la profit che yumar che sam khunzu la security shungi to sine khunji gita shungi ani digelata che land reform ro base di gana base cha che ani land kan tuwa ta cha shitti de ine last two land sealing measures sa ani security to the tenants tinju samma khalana ani tigas ki successful cha mare successful cha mogo dumje khalana ta land owners tinju khalana penjo thon hangsa yakbu yu ani khunju political power bi yore khashe ani khaje influence chi yore ro rulers tinju ro khonju chambu yu pesha thoni pa ya ma tik chi kana influence yore pecha shina kyanjo land sealing gana keji shigi yenar darwa land sealing measures ta ge shungi tim da serete rangje ra sawi jela in the successful cha mare pena ta mi chi glasa je dile ma nya chu mela di ani mi dige gi khache gore ta khunju penjo yu di sambara ani saja dinanglo ni khaje nya chu du di khosose ming na sha
아니 셴바 등수 가져오래 소소 김에 민가라 소소 부규 민가라 소소기 빈자 민가라 인데가라 민샤지 간다 진다 디치그레테 이니 민다만다리 디sam바라 아니 슝기 디사제디 아니 아고치 따투기요 말이 디 수거지레 미치그라사제 딜레 망아도 디 일레시니 슝기 yarlen 투기요 말이 어 디게 기 강에 망고스 차제로 디니 디 सक्सेसफुल दिगस 차요 말이 छेसा मजेगी आउटकम दी या उशरा चुंगी हमारी टुमजे लगो टुमजे धीरे रोता लैंड सीलिंग मेशर्स दी लॉ दी स्विच या उमचा सा 1970s नानो या लैंड सीलिंग एक्ट लाजी शुंगी पास्ता रे यदि थंदे देल तेवा में आशेरवा तिने मजेगी टॉपिक न्योदी इकोनॉमिक फाउंडेशन ता इकोनॉमिक फाउंडेशन ने क्या जहागो रो मंगशी तिवा ता खरी गी बेस काला शाचेरवा अनि इकोनॉमिक प्रोग्रेस ले छिरेला ना अंग जो 5 year प्लानिंग ना नि जाहिबा खरी छिरेला डैम्स काला कंस्ट्रक्शन रो पेना कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स खरी रेला ना बग्रनंगल डैम दी हिमाचल प्रदेश ला यो ते गला प्रोजेक्ट ठोसंग सुंगुस टाइम बा सुंगी तामनशी हिराकुद डैम ओदिगे की अनि कुंजिगी मंगशी थिंग जे 5 year प्लानिंग ना अनलुचे अन तावागी इकोनॉमिक ग्रोथ ले छिबा तामनशी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज पेना स्टील इंडस्ट्रीज रो मजु शुबा ने रेलवे अनि कम्युनिकेशन ओदिगे गला सुंगी अनि दे पब्लिक सेक्टर ना रो सुंगी ठोसंग हांगसा मांगो इन्वेस्टमेंट हांगसा मांगो लु रेस तामनशी इंफ्रास्ट्रक्चर यार्गे तारेस रापेचेशन खरिलेला ना अनि रोड्स कम्युनिकेशंस रो ट्रांसपोर्टेशंस ओदिगे गालता शुंगी यार्गे तारेस हिने देला किंजु योबरे रा क्रिटिसाइज छिंगे योबरे देला किंजु योबरे पेचेशन क्रिटिसिज्म खरेला ना तवा ती कांजा मंजु के थोना छिना सुलानी सुक्षे अनि इफेक्ट छिरेला ना अनि दागागी अर्बन छोला मांगा इफेक्ट छिरे दिगी नुने खरा पॉवर्टी नि मी मांग थुथु योरवेला ना थुथु मारे दिगी रूरल लमने खरा खेबे सुस्योरवेला ना शिरा सुथु मारे छेजा देलता छिंगजिगी अनि क्रिटिसाइज छिगे र नमा 5 year प्लानिंग गी सुक्षे दी मांगचेजी ngajigi फोकस खवा छिद्रना अर्बन दांग देवाला खेबी मी यंगे चला खेबी मांगा राशास र मेंगे चला थदे खेबी शिरा छमदोस तो सिजन ngajigi प्लानिंग डेवलपमेंट की टॉपिक इंट्रोड्यूस छि छजे डेवलपमेंट आइडियाज एंड प्लानिंग छजे 5 year प्लानिंग छजे अनि थदे चला ngajigi मेजर आउटकम छिरे सो नेक्स्ट चला ngajigi लास्ट टॉपिक नीति आयोग छिरे थैंक यू